Ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи Файзи дастурхонро оғоз менамоем ва имрӯз мо боз меҳмони хонадони шумо ҳастем ва аз шумоён тамошобинони азиз мо бисёр посухҳо гирифта истодаем, андешаҳоро шунида истодаем. Хуб бо мо тамос мегиред. Ташаккур барои он ки барномаҳои моро тамошо мекунед ва пешниҳоду дархости шуморо мо ҳатман қабул мекунем. Эродҳои шумо ҳам қабул аст. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки хӯроки милли, таоми милли бо номи тушбера тайёр кунем ва пешкаши шумоён намоем. Ба мо як нафар тамошобин занг заданд ва хоҳиш карданд ки хуб хӯрокҳои аз хамир тайёр мешударо мо тайёр карда нишон диҳем. Албатта дар он номгӯи таомҳое ки мо пешакӣ тайёр карда будем ҳамроҳи Азамҷон, таомҳои миллиро ки бо хуб аз хамир тайёр карда мешавад, онро низ ба ҳисоб гирифтем, албатта тайёр мекунем ва ин пешниҳоди бинандаи мо низ хуб қабул ва мо тасмим гирифтем ки сухангавҳар гӯён имрӯз як тушбераи дар деги манту пухта шуда ва бо сардеги онро кашида дар коса манзури шумо намоем. Инак барои тушбера ба мо чӣ лозим аст? Ба фикрам ҳамин пиёлачаи хурдакак, дар ҳамин пиёла як намакоб кунем кифоягӣ мекунад. Ду чумчача қошуқчаи мо хурдакак, намак, хуб оби ҷӯш, намакро дар оби ҷӯш аввал ҳал мекунем. Баъди он ки намак об шуд, сипас мо метавонем камтари дигар оби хунук ҳамроҳ кунем, то ки мо як дона тухмро ба хамирош меандозем. Агар хоҳед ки тухми шумо дар оби гарм напазад, хуб ҳарорати обро мӯътадил кунед, яъне илиқ бошад, хуб мешавад. Аввал дар оби гарм мо намакро об мекунем, баъд хуб камтари дигар оби хунук ҳамроҳ. Намак об шуд, акнун камтар оби хунук ҳамроҳ мекунем. медонед чи як нафар тамошобини мо гуфтанд ки барои чӣ деги шумо сиёҳ? Акнун мо ҳам деги сафед ва дигар асбобҳое ки барои рӯзғор лозим аст нав ба наву тозаша дорем, албатта, лекин ин деги мо деги корӣ аст. хуб мо бо он дар он хӯрок мепазем, он барои намоиш нест. Бинобар ҳамин хуб чизе ки хуб барои мо хизмат мекунад, деге ки барои ман хизмат мекунад, ман ҳамонро истифода мекунам, лекин албатта мо ба инобат мегирем. Ман дегу хуб тобаи худро албатта дар оташ дар алов сӯзонда сафед мекунам ва аввал шароит ба ҳама маълум аст ва ман наметавонам ба кӯча баромада деги худро сафед кунам. Бинобар ҳамин албатта эроди шумо қабул. Ба ҳар ҳол моро тамошо мекунед. Ман бисёр хурсанд ҳастам ки аз шумо хуб акси садоро мешунавем. Мо шод ҳастем. Нун аз рӯи ҳамон таомномаҳо шумо метавонед ҳар рӯз барои оилаи худ хӯрокҳои бомазаро тайёр карда пешниҳод намоед. Имрӯз тушбера тайёр мекунем. Аз хамир, аз орд, аз хамир албатта бисёр таомҳоро тайёр кардан мумкин аст. Таомҳои зиёдро тайёр кардан мумкин аст. Хуб бугро, тушбера, лағмон, манту, туппа, тунукча. Дафъаи оянда ман ваъда медиҳам тамошобинони азиз бароятон хуб тунукча шӯрбо тайёр карда нишон диҳам. Дам гирифтани хамир мо гӯштро пешакӣ камтар қима карда монда.
گوشت پوره قیمه شد. یک دونه پیاز رو هم همراه کردم و یک بوره همراهی پیاز قیمه کرده شد گوشت. انا حاصلی توشبیره الکای تیار و ما اون رو به همین ظرف میگیریم. به این ظرف خالی میکنیم. حاصلش الکای تیار. تماشاگران عزیز، امروز نواربرداری من ازم جان است. ازم جان این برنامه ما حالا به تلفن موبیلی ثبت شده ایستاده است یا نه؟ ثبت شده ایستاده است. تشکر، رحمت ازم جان. اگر شما در خانه باشید بسیار یک اختراعکارم میشدید. بسیار کارها رو باز کارهایی که نمیتونید یاد میگرفتید میآموختید. من ازم جان الکای چقدر با خوب ثبت نمودنی نوار رو هم یاد گرفته ایستاده است. در تهیه این برنامه سهمی ازم جان هم خیلی کلان. خب خمیر تیار شد. من دم گرفت الکای ملایم. ما اکنون خمیر رو باز میکنیم. خب برای باز کردن آن ما تخته و تیرک لازم. پیشه که تیار کرده ماندم اون به باز کردن شروع میکنیم. طرز بستنی توشبیره بسیار یک عجایب است. من یک هر دفعه توشبیره بندم یک دوره هایی که عروسی نو بودم به خاطرم می آید. طرز بستنی توشبیره رو راستی که من اقرار میشه و من نمیتوانستم. یک روز خوشتمانم گفتم که امروز ما توشبیره میکنیم. خوراک ما توشبیره شما بسته میتونید؟ گفته از من پرسیدم. من یک بار خودم رو گم کردم و نه ها گفتنم رو دانستم و نه نگفتنم رو. بعد یک بار کیم چی خیل شد و من گفتم که همه میتونم. بعد گفتن که من حاضر خمیر رو باز میکنم شما پیش میبندید. خوب گفتم و من همینجا بسیار برای من یک مشکل بود و برای من حتی یک لحظه امتحان هم بود. من نمیدونستم که آیا من بسته میتوانم یا نه. اکنون در خانه ما بسیار خوراک خمیرین تیار میشد. در خانه دختری مثلا خانه که من کلان شدم ما در کلانم بسیار خوراک طعامی خمیرین را دوست می داشتن و من تو توشبیره او بسیار تیار میکردن مادرم. من دیدگی به قول چشمم پختگی لیکن خودم مستقلانه تیار نکردم. بنابر همین من ترسیدم که آیا من بسته میتوانم یا نه. یک یا دو مراتبه شاید من همون وقتی دختر بودم در خانه پدری من کمک کردگی به مادرم البته در بستنی توشبیره و مادرم رو باور کننده که همه میتوانم توشبیره بسته گویم. اکنون وقتی مرحله امتحان بود من به خوشتومانم گفتم که همه بسته میتوانم و من باید که خوب نشان دهم بود که من واقعا هم توشبیره رو بسته میتوانم و من اون امتحان رو سربلندانه گذاشتم. توشبیره هایی که بستم مایده بعضی بک از همین توشبیره هم مایده تر بود. توشبیره ها تیار شد و بعدی روغن کردنی لگندی دیگی مانتو ما همین توشبیره ها رو به اون میچینیم و من آب هم گذاشتم. اکنون کمتر ما نمک و آب می اندازیم تا که روی توشبیره شخ نشود خمیرش. اکنون تماشاگران عزیز یک دانه کارتوشکا، یک دانه سبزی، یک دانه پیاز، خب قلمفوری بلغاری کبود و سرخ من تیار کردم اینجا. کم ترکت گوشت قیمه و کم ترکت گوشتی که با پای برای با مزه شدن شورباچه تیار کردم. اکثریت برای همین توشبیره شوربا در سردگی آن
қимачаҳоро истифода мекунанд ё устухон меандозанд барои бомаза шуданаш. шумо шӯрбочаро сардегиро пеше ки пухта тайёр карда монданатон ҳам мумкин аст то ки устухонаш нақстар пазад. тушбера шӯрбо тайёр шуд. мо аввал дохили коса тушбераҳоро чиндем, баъд сардеги шӯрбочаро болои он рехтем. ман медонам ки дар баъзе оилаҳо ҳатто худи мо низ дар баъзан маврид аввал шӯрбочаро дар дег меандозем, баъд тушбераро дохили он андохта мепазем. даруни шӯрбо мепазад тушбера. ин намуди тушбера шӯрбо ҳам боз як лаззати аҷиби дигар дорад. вақте мо дар деги манту мепазем, тушбераҳо зинда гӯё меистад. инам боз як аҷоиб лаззаташ аст. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи Файзи Дастурхон ба интиҳои худ мерасад. ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям дар хона бошед, бо аҳли оила ҳамин гуна таомҳои болаззатро тайёр кунед, истеъмол намоед. дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳама рӯза нигоҳ мекунам, мехонам ки он нафароне ки воқеан ҳам дӯстдору ғамхори миллат ҳастанд, ҳама рӯза таъкид мекунанд, хоҳиш менамоянд ки ҳамаи мо шумо дар хона бошем. воқеан ҳам дирӯз бо як зарурате ба берун ба кӯча баромада будам ва дидам ки мардуми бисёре дар кӯча гашту гузор мекунанд. шояд онҳо низ бо ягон зарурат ба кӯча баромаданд, лекин воқеан ҳам инқадар сабру таҳаммул кардем. боз камтари дигар мо бояд сабр кунем, бардошт кунем, то ки ин вирус ба пуррагӣ аз кишвари мо, аз тамоми ҷаҳон нопадид шавад, гум шавад ва воқеан ҳам рӯзе фаро мерасад. мо умедвор ҳастем ва боварӣ дорем ки боз аз сари нав бо ҳам дида ба дидор мерасад. алҳол дар хона бимонед. ҳама бо як овоз аз шумо хоҳиш карда истодаем, дар хона бошед. ин вабо аз сари мову шумо воқеан ҳам мегузарад. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.